babul sadis dambugal jeega ɓangal hino yewten alqasmi fi sendugol hakkunde ɓeygure nden hakkunde sonnaɓe ɓen foti kaka koltu ka dépense ka ñalɗi mi mana sendugol hakkundeji maɓɓe nde tawno koɓe kafuɓe ana aishata ƴettama enene min aicha ummil muminina radiallahu taala anha qalat kana rasulullah sallah ah sallam yuqsimu himo sendayno bayna nisa'i hakkunde sonnaɓe makko ɓen kala ko heeɓi fa yaadil o nunɗa o yiiɗon noon enen kadi yuqsimu on sendugol ngol bayna nisa'i na hakkunde sonnaɓe men ɓen e yana kono noon fa naadilu nunɗen taw si enen kadi e nunɗayno nelaɗo nunɗiray noon ko ɗon wattete yiili emo moƴƴa la buddale nde nunɗen hakkunde maɓɓe hakkunde sonnaɓe ɓen e hakkunde ɓiɓɓe ɓen way ɓuru e hoore ko nelaɗo sendi foti ko nunɗi ha ɓe gayni ɓa hara hiɓe andi ka nder ɓernde maɓɓe no woodi ɓuranɗoɓe ma no woodi moɓe faalanano yo ɓuru kono ɓe susta Allah fi ɓurnugol mo e hoore ɓeya sabullahi kala wota e ñawlu donc way ɓulɓe ma ko allahumma ya Allah hada kasmi a ko sendore andenni fima amliku e nder komi wawi sendude kon fala talumni torkema o ta felan fima tamliku e konko wawɗa tawata ɗum ɗon ko e jungo ma woni ko an wawi sendude bi mana giggol ngol ka ɓerde miijo ngon wala amliku min mi wata hoɓidade gonɗon ko an jogui yoni ande ko tata ko hiɗa sendidiri ɓeyguli ma ɗin ka nder ɓernde ɗum leyɗa andi ɗum ɗon a wawata min Abdoullahi kala mi wawata kono yo taw hara ko ɗum ɗon woni ko anini en maapine en taw si Allah yafoto en ɗum ɗon ka ko honno hara wona miijagol kadi ɓurdindingol ɓe kadi ka dokke ma ka ñalaɗe rawal arba'atu wa sahahu ibnu hibbana wal hakim walakin skoni rajjaha tirmidhi no jiccin irsalahu wa nabi hurairata radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu kalamu lataniɗo imra'atan sonnaɓe ɗiɗo fama law uñi ila ihdahuma faade goɗɗo e maɓɓe aligoyo ɓurni goɗɗo e maɓɓe ca yawmal qiyamati awre yeñande dargal wa shiɓɓuhu hara goya sengo makko fof ma ilun hino oñi bi manara mo paralyse ko nelaɗejo rawa ahmadu wal arba'atu wa sanadu sen awale kala marɗo ella natta aljanna yalla dande wa an anas radiyallahu ta'ala an qala min as-sunnati hino jeeya e sunna ida tazawwaja ar-rajulu si gorko jombi al-bikra jiwo ala tayyibi e hoore seedidaɗo aqama indaha yo ñiiɓu ka on joom bajjo jiwo mo o jombi ɗon saabu an balɗe jeeɗiɗi tumma kasama refti o senda noon ñala ɗin hakkunde on ɗon e hedditiɓe ɓen wa ida tazawwaja tayyiba so o jombi ko ɗum woni caameɗɗo aligoye seedidaɗo taw ɗum meeɗanoma jombede seediri modi mo gurdam ma mayde aqama indaha yo ñiiɓu ka on ɗon yo o wondu e on joom bajjo ɗon salasan balɗe tati pet tumma kasama refti o senda ñala ɗin hakkunde joom bajjo on e sonnaɓe ɓe o tawi ɓen ko fi on ɗum jiwo wiiɗa balɗe jeɗɗi o meeɗaɗo jombede ɗa wiiɗa balɗe tati o andi e nder ɗe balɗe jeɗɗi ma e nder ɗe balɗe tati bi mana ko jannugol sonnaji on dina kan dartinamo salligi e longal e julde e fatiha dendanangal piiji ɗin wutodiri jonno o meeɗaɗo jombede ɗa ko waɗi si wiiɗa kanko balɗe tati ko ɓay e yurmede Allah kanko jombanoma ka gorko goo on ɗon haray yiltanimo muttafaqun alayhi wa lafzu lil Bukhari haray ɗum ɗo ko sunna kala e meɗen jombuɗo e tawi sonnajo on ko jiwo bi mana ko ɗon adora jombede haray e wonda e makko balɗe jeɗɗi ɗo wona o ñaare si senden ñalɗi ɗin hakkunde makko e siniraɓe makko ɓe o tawi ɓe wa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwaja tuma nde o jombuno aqama indaha o ɗiɓuno kam makko kanko nene salama salasan balɗe tati par ce que on andi nene salama ko jombanoɗo moodi mum maayi wa qala nelaɗo maki innahu koni laysa biki alanama ala ahliki ka ɓeygure ma nden e ka yimɓe ma ɓen hawanum hoyende mana ko tawi komi woni kama balɗe tati ɗum ɗo woni satisfait holli ko a tedduɗo a hoya e jungo maɓɓe in siiti siɗa yiɗi sabba'atu laki mi waɗante balɗe jeeɗiɗi wa in sabba'atu laki kono ɗon noon si mi waɗanima balɗe jeɗɗi sabba'atu li nisa'i mi waɗanay ɓe rewɓe am fof kadi balɗe jeeɗiɗi par ce que ɗon haray ko ñamande rawahu muslim amma balɗe tati ɗen ɗon ko kanko jeeyi ko droit makko amma si woni timminte balɗe jeeɗɗi haray nayi jeeɗitiɗen ko waɗanteɗe ɓe وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة wonde sonnajo nene maketeɗo nene sawda on andi nene sawda ko ɗo ne laaɗo adi jombude premier ɓawo nene Khadija Fatiki oɗo noon nde tawno hari joni o nawi tawi nene Aisha jombama ko jiwum o ƴettuno ñalɗi makko ɗin o hokki nene Aisha wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuqsimu li Aisha yawmaha wa yawma sawda tawi mo sendayno o jonna nene Aisha ñalɗe nene Aisha ɗin e ñalɗi nene sawda ɗi muttafaqun alayhi hino selli sonnajo nde ƴettata ñalɗi mum okka sina mum haray ko min tataɓu maɓɓe o ñalɗi mum okka moodi mum ɗum ɗon fof no selli aswahibaw ko antanajo sinirawo ma
oɗon woni numéro en fewnoɗo ko ɓuri labede hande innata min ɗum yahata e hoore am mi yaltay ka galle ɗum eɓɓota ko ɗum gasata o ko gorejo ɓiɗɗa on ni wallin ɗin konngudi ɗin ɗon fof na solution muñño haysi tawi ko ya ƴettu ñalɗi ma ɗin okkama ko ɗum wonata saabu ya ɓuttin ka nder galle wonaka galle haray ko ɗum woni komi wasima koko sonnajo ne laaɗo kadi waɗi an kadi wata townitano e waɗkol muttafaqun alayh wan urwata qalat aishata radiyallahu ta'ala anha ya ibna ukhti koye ɓiɗɗo bandira on kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam laati kene laaɗo la yufaddilu ba'duna ala ba'din fil qismi nelaaɗo sendindirtano ɓurdindintano yoga e amen e dow yoga ka dokke few few o fonnayno man makasahu indana kala bimana ñiiɓuɗo ka makko e junngo amen bimana konkoni e junngo makko ka amen o senday o fonna hakkundeji amen o ɓurdindinta bimana o oñotako wa kana laatike qala wa kana o laati galla fanɗi yawman ñallal illa wa huwa yatufu si wona kanko ne laaɗo jinda o wango alayna ka amen jami an men dendagal o naata ka o naata ka o naata ka o kono enen noon ɗum ɗo wona enen e yanonaka ɗum ɗon dey enen jeyɗo ñallal ngal ɗon ko kanko jeeyi ñallal ngal enen ko turuɓe kono nelaɗo kanko ñallal gotal kenen go ɓe jindayno e ñalɗi e sonna e maɓɓe fof fayadunu o ɓatto min kulli imraten immorde kala sonnajo min gayri masisin kono ko alda e memugol memande jalde nde wo kono nelaɗo jindayno mo woni turum mo wona turumum ɓe jindayno kamɓe fof maɓɓe ɓe naata ɓe hiida seeɗa ɓe yewtida ɓe ɓattomo ko woni tu wona memodiral ɓe mana ko wiyete ko rendigu ɗum ɗon hatta yaboloka ha ɓe hewtita allati on sonnajo huwa yawmi ha tawɗo ko kanko ƴe ñallal ngal ɓe mana ko tuuru makko fa abi to inda ɓe walaka on ɗon noon hande kadi dare nunɗa rawa ahmad wa abu daud al-lafzu lahu wa sahahu al-hakim wal muslimino ka muslimin aishata ko ƴettani en aicha radiallahu ta'ala anha qalat maki kana laatike rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida salla al-asra si ɓe juuli alansara dara ala nisa'i ɓe jinday ka sonna e maɓɓe fof summa yadunu min hunna refti ɓe ɓattoɓe kono toujours wona ɓattande balɗe ɗin alhadis haka hadis o hatti ɗo wan aishata radiallahu ta'ala anha anna rasulullahi kana yasaluhi ɓe landotono fi maradihi e nder newnare maɓɓe hayde nde mata fiinde ɓe maayi e mum ɓay ɓe nawni ha tawi haqqille ɗen wayi wasi ɗumannoto seeɗa hiɓe hulile taala ɓe waalu sonnajo mo tawata na tuuru mum ɓe lando sahaba ɓen ayna ana gadan janngo kaka hombo mi duwa janngo kaka hombo mi duwa nelaɗo kono si woni alansara heewi ton ɓe landike ko hombo mi duwa kamu janngo ɓenni ka kaarijo nelaɗo ma ka ƴette lanna bon nelaɗo ko ni landori ko ni landiri tawi yuridu yawma aicha ko ñalla nene aicha ngal ɓe faala ko ngal ɓe no ɗaɓɓutude sago maɓɓe ko ɗon woni koɓe feƴƴinta ɓurdi ndingol sonnaɓe madama ɓe ɓurdi ɗoftagol e ne'agol e netagol e nafa ɓurdi ndingol ɓe ngol ka ɓernde a mara feere ɗum mi mara feere qur'an hino signali lan tastatiu an ta'dilu bayna an-nisa'i walaw hastum ko woni toon fala tadaruha kal mu'allaq aya wonɗo ka suratu nisa'i fa adina lahu azwaju ko raɓɓiɗi kon mba sonna e makko ɓen ɓe yi ko kanko nelaɗo o faala ɓe yananimo e ne ila hande ɓa a nawni yakunu yo nelaɗo won haythu sha kala ka ɓe faala fa kana ɓe laati hande kadi fi bayti aicha ka nder suudu nene aicha ha ɓe feƴƴini ɗon ɓe wattina ɗon kadi ko chambre nene aicha ko ɗon nelaɗo wattina o andi fure annabajo eggintake muttafaqun alayhi wa anha galat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida arada safaran si nelaɗo fokkiti voyage aqra bayna nisa'i ɓe waɗa urba hakkunde sonnaɓe wandi enen hiɗen hiɓe yani hunde si yani en innay ko mawɗon ɓay ko ɗo woni mawɗon ko ɗo adoto ma ko ɗo waɗata ma ko ɗum ɗo ɗum ala to sonnajo ataɗo jombeɗe sakkitaɗo jombeɗe ɓe fof hiɓe fota haqqe e junngo mawdi maɓɓe ma inna ko sukon ko toso ko on ko on selli ko on wawi hoccade cikko ko on fini ko on faami ɗum ɗum fof na ko haani ɓe nayo kala ma ɓe tato kala ma ɓe ɗiɗo kala hiɓe fota haqqe musidɓe cuuɗo piiji ɗin fof koyeɓe sendu ɓe fota ter no laatike so ɓe fokkiti senade jihaadi ɓe yaada e sonnajo goo ɓe nata tun kaari may ɓe waɗa yon urɓe hakkunde maɓɓe fa yiyatuhunna haraja saha muha kala e maɓɓe mo geɓal mum yalti mo urɓa mum yalti gañi haraja biha maahu nelaɗo yaltida e on ɗo hunde e maɓɓe ɓe seyno muttafaqun alayh on abdoullah ibne zam'a radiallahu taala anu qala rasulullah sallam la yajlid ahadukum ta goɗɗo e muɗum piiw imra taw sonnajo makko jaldal abdi piggal maccuɗo waɗe takeral boukhari sentirwol e utte e dampe no maccuɗo piir